Hi kids! Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga salitang nagtatapos sa letrang ng. Tara! B. Ang. Bang. B. Eng. Bang. B. Ing. Bing. B. Ong. Bong. B. Ung. Bung. K. Ang. Kang. K. Ang. Kang. K. Ing. King. K. Ong. Kong. K. Ung. Kung. D. Ang. Dang. T. Ang. Dang. T. Ing. Ding. D. Ong. Dong. T. Ung. Dung. K. Ang. Gang. G. Ang. Gang. K. Ing. Ging. G. Ong. Gong. G. Ung. Gung. Ang. Hang. Ang. Hang. Ing. Hing. Ong. Hong.
ung, hung, k, ang, kang, k, ang, kang, k, ing, king, k, ong, kong, k, ung, kung, ang, lang, l, ang, lang, l, ing, ling, l, ong, long, l, ung, lung. Mga mommies, ang iyong mga anak ba ay 4 years old na? Isali na ngayon sa ating bagong programa. Good news! Dahil sa numerous request, our Barangay Daycare Reading Program will be nationwide. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children.